Manipur Police ki chamaga kungani suba raising degi thoram first MR ki parade ground pangthokre tangdu laitaba state ama oihana bohona bada police na lauriba thodang bo chief minister thagat pongdokre amasung North Eastern Council ki meeting makhada writers forum imphal sinduna numit humni da thagadaba festival of literature dance and music ngasi degi Jain dance academy da hawdokre Mayam khurumjari adom nengbiri bas impact news ni APK okram na husik pungja sifaw bagi maruiba pausing miyam da pizari Manipur Police ki chamga kungani suba raising day ngasi ahanba Manipur Rifles ki parade ground da pangthokre thoramatuda athoiba mithunglen oina sarukya kiba Manipur ki Chief Minister N Birena Manipur Police na state asi tangdulaita na thamna bohona bada lauriba thodang sing thagat perform dokhi Thauramadu haudokpo oina Chief Minister na contingent singi salute oklaba matungda parade inspection chatki tungda Manipur Police ki nupa amasung nupi singi tongan ba contingent kungani thoina march part chatki march pass adu MPS officer Samurai Latpam Jugeshwar na parade commander oikhi Thauramadu da DGP trophy for best police station ki ahanba mana More police station da selgi mana yauna trophy kusinakhi DGP Award for Best Police Officer की मनाना लिलोंग Police Station की Sub Inspector MD Wakibudinda Piki DGP Trophy for Best Battalion की आहान बमनाना 5th Battalion MR द खुसिना खिलोइना Board of Secondary Education Manipur Boss हमने लोगबा चाहिए असिगी ISSLC examination दा आहान ब position ताकिबी पितंबरा English School की भूमिका समुराई लाटपम दसु सेलगी मनापी तुना पुकनिंग थौगत की लोइना BSF commandant ama yauna Manipur Police की officer mangada DGP's commendation role with Dix की मनासु पीखी Manipur की वही पुनः खानों नंदबा भारत की अपुन नागरिक अमोय खानों नंदबा आई कम्युनिटी दूसरा प्रायोरिटी दिया करना आई एक ही कम्युनिटी है कौन हमसे जरूरी इस तरह से मतलब देश सुधरेगा Personally, I'm like going to handle the governance, the police, Manipur is a Paja, one of the leaders in the group. Manipur is a core. I go in, I'm not going to handle the office, there's a lot of already. Manipur police key and handle the office. Once I elected member of our president, once I got my list of it, I'm not president. I'm waiting that I'm Manipuri. Manipur Police ki chamga kungani suba raising day gi thoramatuda Chief Minister na makhata na hai English amaga chanipan marfutara mathoida thokiba khongjom la loiraba matungda Manipur Rifle semdringai ki mamangda ahanbo oina State Military Police of Manipur kauba ma semki madugi matungda amaga chanipan marfutara ni thoida ahanba Manipur Rifles haudokhibadagi chahi khudingi October 18 asi Manipur Police ki raising day haina palan tawduna lakhibani Manipur asi piklabasu yamna complex oiba state amani masida Manipur Police te lauriba thodang asi yamna lui maram aduna tongan ba furup kayana pullaga khundaba lamdam asidadi aigi haibana mang tharaga thabak tawbugi wakhalon thadoklaba matamdata state asida ingtapa tangdulai taba purakba ngamgani haina fongdokhi loinana Imphal gi City Police Station yauna Imphal West ki commando barracks su semgatna ba honaragani police singna miyam gi damakta kathokba asibusu ikai khumnaba oina state asida police memorial park amadi police memorial museum saganana basu thaurang leire loinana nupi singta gi oiba commando unit amasu hangdokna naba thabak paikhatle haina su fongdokhi Thauramatuda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Minister amadi MLA Singh Police Laingaki Makok Thongba official kayana sarukyaki Loinana Thauram aduga mari leinana Chief Minister na blood donation camp amasu ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da hangdokhi public people's friendly hoiba ya maru hai ekoi oju phawda yamna assistant wani mari legal rounds in kunai hagat pa round hagat pa adi trust ki mayo se satri ba campaign na mai pa na satri aduna public ki reaction like this public ki reaction like ba counter daru posti ekoi people friendly hoida to wini aduna makha na ekoi satri aduna praja si lan namri mushi na posti na legi ba multiply by the force of the regulation now to the nabogli nasi puna masi apit puna jointly
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ नुमित हुमनी चथगदबा फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर डांस एंड म्यूजिक ngasi GN डांस अकादमी दा हौदोखरे फेस्टिवल असी मिनिस्ट्री ऑफ डोना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मित्यंग मखादा राइटर्स फोरम इम्फाल सिंधुना पांगथोकपनी ngasi की फेस्टिवल हौदोकपगी थौरम अदुदा मणिपुर की ममिंग लेरबा फिल्म मेकर सिंगर अमदी कंपोजर ओरिबा अरिबम श्याम शर्मा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर विवा चौधरी नेक की फॉर्मर डायरेक्टर IPR मनस रंजन महापात्रा अमदी राइटर्स फोरम इम्फाल की प्रेसिडेंट कैसाम प्रियोवर्तन चिंबा मरु ओइबा मियोय कयाना सरुक याखी ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना अरिबम श्याम शर्मा न फोंगदोखिबदा मालेमदा मणिपुर बु मसक ताकपदा डांस अमदी म्यूजिक न लौरिबा थौदांग असि अखोय पुमनमकना काउफम थोकते लोइनना मणिपुर की अईबा अईबी सिंह अमदी म्यूजिक कंपोजर सिंहना मालेम की ओइना होंगलकलिबा अवोनबा कया असिगा खंगना अखोयगी ममांगदगी लेजरकलबा सक्तम संग असिसु ngaktuna thamnanaba hotnaba amasu mathau tai haiki Manipur ko mapanda takpa yaba. Epay sak takpa yaba na siya po pagkoy masak takpa yaba tayo sige. Ay film da tungol ba yung sige. Film da namati ay na namin film siya yung Manipur siya tayo. Manipur ki tradition, Manipur ki culture, Manipur the base to ba mayam siya. Everywhere appreciate at ito. Kasi ba po ay sige. Ang magkatani ani shudi. Ako mayam divide the weather ni ito ba na ako di. We must be inclusive. यारी बगल की थोड़े मतलब नहीं कोई से एक्सक्लूसिव कोई की तो मतलब नहीं very important है अपन पास तक आते डिपेंड होने वाली बस है यामन ली इसे में इधरी बसन से सिगी जब चाहे हम अपनी दी एक्टिविटी हम दिया इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन न कोनबा कोकचाई मया लेकाइदा मऊ अमा मयुमगी येना खादलैबा संगोइदा थौरी यानदुना सिरमले लैखिद्रबी नुपी अदु लैसांगथेम ओंगबी बेबी चही कुनगा मंगा मपुरोइबा एल बिसोरचितनी थौदोक असिगी मतांगदा इंपैक्ट न्यूज न फंगबा पाउदा थौदोक असी ngasi अयुक पुंग मंगा मखाइरम ताबा मतमदा बिसोरचित की मयांबगी मचानुपीना थेंगनरखिबनी हाइरी थौरी यानदुना लैरंबा थेंगनबदगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग कौथोकलबा मतुंगदा पुलिसता पाउ पीखि हाइरी पुलिसता पाउ पीरबा मतुंगदा मफम अदुदा मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन की OC याउना मणिपुर फोरेंसिक साइंस की टीमना लाक्तुना येंगसिनखी येंगसिलबा मतुंगदा असि भागचांग अदु रिम्स की मोर्गता पोस्टमार्टम गिदमकता थमख्रे लोइनना मिसी असि की मतांगदा मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन न केस अमा लखतुना थिगतपा हौख्रे हाइरी लमदम असिगी मियांगी हक्की दमकता थबक तौदुना लाकलिबा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुर हेड ऑफिस कैसाम पाटना सिंधुना मोंगसांगैदा लैबा ओल्ड एज होम दा लैरिबा अहल ओइरबा सिंगी दमकता हेल्थ कैंप पांगथोकनी हाइना मीडिया हाउसिंग दा चेपाउ पिरमलगा हेल्थ कैंप ती पांगथोकलंद्रे हाइरिबा हेल्थ कैंप असि ngasi ayuk pung 8 मखाइदगी हौगनी हाइना लुप असिगी चेयरमैन जॉय चिंगखामना ngarang पिरमबा चेरोल अमना मयेक सेंगना पल्ली चेरोल अदुगी मतुंग इन्ना इंपैक्ट न्यूज की पाउमी अमदी रिपोर्टर ना हेल्थ कैंप असिगी पाउ लौननबा ओल्ड एज होम असिदा चटलुबा मतमदा हेल्थ कैंप तौबगी खुदम अमता लैरमदे इंपैक्ट न्यूज खक्ता नतना अतोपा मीडिया हाउस की पाउमी सिंगसु पाउ असि लौननबा लाकनखी अदुबु हेल्थ कैंप सिलम दबना पाउमी सिंग अयुक पुंग 13 फाउबा ngairamlaga hanaki नाकलरोम अमरोमदा हेल्थ कैंप सिनगनी हायरगा सिलम दबा असिगी मतंगदा ओल्ड एज होम असिगी वार्डन दा हंगलुबदा ngasi अयुक खक्ता हेल्थ कैंप तौगनी हायबगी पाउ फंगी अदुबु सिन लांगदबा मियोय अमता लाकपा लैते हाइखी असिगी निमित डे 19 से हाना कोई ममांगदा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुर ना तांग तरादा मखोई फाउंडेशन डे तौके अदु मसिगी निमिसिदा मखोई की फ्लेक्स तसु 19 अक्टोबर 2019 हेल्थ चेकअप ऑल एजेड होम दा मखोइना तौगनी हाइदना अदुगी कनो मसु थेटपिरामे अदुगा खोगी सेक्रेटरी साहब ना हबीबता मसिसी हेल्थ चेकअप अमदि लै अना हजिक ngasi दा पाउ फंगे दा कितंग ऐंगोंदसु लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हाइगद्रा अदगी ऐंगोंदसु नॉलेज क्या लैजहौदबा डॉक्टर की मोगी हेल्थ चेकअप तौबिगदबा डॉक्टर की साइड तदगी नर्स कनामता लागते लोय लोयना ऑर्गेनाइज तौबिगदोरिबा ICRDM की मियो अमतसु होजफौबा लागत्रि
Matang soise break amalauze break ki matungda Maharashtra amadi Haryana State Assembly Mikhal gi vote khomba gi matam ngasi numidang wairam loiragani haibagi pau amadi Manipur amasung malem gi tongan pe ipau sing puduna lakchige Impact News pumi eng taduna leibiyo mayamba mukahna taramna okcheri bulletin asigi makhata ba pau miyamda pizari Maharashtra amadi Haryana State Assembly Mikhal gi vote khomba gi matam ngasi numidang wairam loiragani vote khomba gi matam loisalakpaga mari leinana Mikhal asigi damakta political party singi makok thongba luchingba singna akanba moongda vote khomba gi thabak su chathari constituency chani ga marfunipan leiba Maharashtra da nupi mirep chani ga kuntra manga yauna punna mirep lising ahum ga chani kuntra taret na Mikhal asida marai ba klep kadauri Haryana ki oina constituency marfutara da nupi mirep lising amaga chamaga humbudra nipana Mikhal thengnagadori October kunga mathoida pangthokadori ba state ani gi assembly Mikhal numit asimakta da tongan be state tarataret ki assembly seat yankai mathoigi marak ki Mikhal su pangthokani marak ki Mikhal pangthokadori ba state sing adudi Uttar Pradesh ta assembly constituency seat tara mathoi Gujarat ki taru Kerala amadi Bihar da seat manga Sikkim gi ahum Punjab amasung Assam da seat mari Tamil Nadu Rajasthan amadi Himachal Pradesh ki seat ani amasung Odisha Telangana Madhya Pradesh Chhattisgarh Meghalaya Puducherry amadi Arunachal Pradesh ki seat amamamni loinana Mikhal asigi vote masingna October gi tang kunga mari da thiga dauribani Academic session English singani supna kunga matoi kunga nithoi dagi tangkak naina Sainik school singda nupi macha mahairoi sing ming channa bagi proposal Defense Minister Rajnath Singh na approve tawkhre warep asi chahi ani gi mamangda Mizoram gi Sainik school chingsipta nupi macha mahairoi sing ming Ministry na ming chalhanduna pilot project paikhatba hawdokhraba matungda khongthang asi laukhalakpani hiramasigi matangda Union Defense Minister Rajnath Singh na Sainik school singda mathau taba female staff amadi infrastructure pumnamak matik chana pinanaba mari leinaba authority da su khangankhre hairi lenga asigi beti bachao beti padhao hairiba wakhalon bu hena mapangal kangkhat hananaba amadi armed forces da nupi nupa gi thongma na hananabagi pandamda warep asi laurakpani hairi Chahi asigi November amadi anida Bhubaneswar gi Kalinga Stadium da pangthokadoriba FI Ice Hockey Olympic Qualifiers da hockey sanaroi Manpreet Singh amadi Rani Rampal na India gi men's amadi women's hockey team luching lagani haidiba India gi nupa amadi nupi gi hockey team ani asina 2-leg qualified asida world number 5 ta lariba India gi nupa team na world number 22 Russia ga aduga world number 9 da lariba India gi nupi team na world number 13 da lariba lamba taunagani qualifier asidagi karakpa team adu Tokyo Olympics 2020 gi damakta qualify oigani Malaysia da chathariba mapan suba Sultan of Johor Cup ki final da Indian junior men's hockey team na ngasi Britain ga thengnaragani ngarang sanakiba final round robin match da India ge team amadi Britain na panjil ahum chanaduna draw chatkibani aroibada bulletin asigi headlines amukahna miyamda thamjari Manipur Police ki chamga kungani pansuba raising day gi thoram first MR gi parade ground da pangthokre tangdulai taba state ama ohenna bohona bada police na lawriba thawdang go chief minister na thagat phongdokre amasung North Eastern Council gi meeting makhada writers forum Imphal na sinduna numit humni chathagada ba festival of literature dance and music ngasi dagi Jain Dance Academy da hawdokre